أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رياض الصالحين، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu jumada le akhir ni hijra sankalo woro na bisunye otannade bisunye okonontonai miladi nasaro ka jate ba fulani mugani nani sankalo tanu fulanna bisunye otannai ambe dawda bugu masdara jaqo ambo kono darasuga al-Hafiz an-Nawawi aka kitabu kono Riyadu Salihin bonda minna ko kitabul hajj hadisa munun nana ani aya munun nana ni bonda munun nana kafara nyugonka hiju kola okofe ko babu wujubil hajji wa fadlihi kunni nye bonda mi nabe hiju wajibi ya fo ani hiju fasamantia aya munun nana hiju wajibi alila hadisa munun nana hiju wajibi alila min bonda be wududo fo ani aya munun nana hadisa munun nana hiju fasamantiala min bonda be kuma ulido ka qala Allah ta'ala aqwala kum masamin korota lendo walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Ko abe alaye hada madunka uka alaka so kere-kereya. Al-hajju qasidu makkata. Al-hajju huwa qasidu makkata li ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hiju ye miunye ka makka kere-kereya kata ye ni alabatoye. Kaba kere-kereya kata ni alabatoye. Mana sami senelendo korota lendo. Man sata ilayhi sabila ni mo min sira sorokata
ni kan nafolo ni ka farikolo ye o man kafara ni mɔgɔ min n'i ye fisuruwaliya kɛ ala ye nɔgɔya kɛ ka hiju sɛ d'i ma i farikolo ka kɛnɛ i ma taa hiji yɔrɔ la o de ye ala ka nɛɛma fisuruwaliyalen ye ni mɔgɔ min y'o kɛ fa inna allaha ganiyun anil alamin ala kaarilen do ka bɔ danfɛnw bolo nin kafara ye fisuruwaliya de ye parce que hiju filɛ n'i ma hiju faridaya nankariya e ma taa hiji bagiluya de y'a to i ma taa hiji mais i ma hiju faridaya nankariya i tɛ kafiriya kunbaba la mais n'i ye hiju farida nankariya i bɛ kafiriya o de la o de la ye mun ye Shaqi ka hadisa nana a ko kana shahabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yara'una shay'a tarkuhu kufrun ghayra salat a ko ciiden ka sheba be bolo silamiya ka baara farda wajibilenw na foyi toli ti kafiriya ni sallite fardaw min ye salli ani su ani hijun foyi toli te kafiriya baara nunun kɛli la fo salli toli wala ni mɔgɔ min ya hiju to ye bagliya de kama fisuruwaliya de do fura ewa kafiriya fitini de do kafiriya kumbaba te fo ni ye hiju farda nankariya wani ibn umar radiyallahu anhuma kari samin abdullah ibn umar malaka je kabu fula bema anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko alaka cira laka tanuna kisibaka qala buniya li islam wala qamus ko silamiya jora piye duru de ka shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah piye folo ye jumaye ka seereya k'a fɔ ko bato fɛn si tɛ min ka bato ye tiɲɛ ye ni ala kelen pewu tɛ muhamadu fana ala ka ciden don nin ye fɔlɔ ye filanan wa iqami salati ani i ka salli naati a cogo la komi i ɲamira n'a ye cogo min sabanan wa ita'i jakati i ka jaka bɔ a kan ka di mɔgɔ minnu ma i k'a d'u ma nanina wa hajjil bait ala ka soyi ka kerekeriya kata hiju ke duruna wa sawmi ramadana ani sungalo suni muntafaqu alayhi wari muslim benani hadisala wa nabi hurairah radiyallahu anhu karisa min aba hurairah malaka je kabwama qala qatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ala ka cide nya kutuba kala uluye an ko ciden ka kutuba kalan cogo fula kutubatu murattaba wa kutubatul ahrida kutubatul murattaba ye munye ko min na jolen be sun e wa ciden bolo a sunna de ni ciden nya ke doro abe kutuba inke ko mi juma kutuba lahiya kantige salli kutuba sungalo salli kutuba ni tile noro minana kutuba salatul istisqai sanji ñini kutuba o ba foninde nununde ma kutubatul murattabatu ciiden ka kutuba kalancogo doye neñe ol kutubatu aridan ni ko do balila ni ko balilen do kera ciiden be kutuba kala mogow ye ako ciiden ye kutuba kala anye fa qala ayuha nnas ciiden ko hadamadew qad farada allahu alaykum li hajja fa hujju ako hadamadenw ala ye hijo fardaya auka aye hiji fa qala rajul akulla ami ya rasulullah fasakata kedo ya kanto jama cela shebo cela ako cide hiju fardaya banka sango sade anka hijiwa cide majabi ya dade cide nya dade majabi hatta qalaha salasa foce nye kuma infosin asaba cide sango sade hiju fardaya bankawa sango sade hiju fardaya bankawa sango sade hiju fardaya bankawa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko malaka tarna kisibaka
law qultu nam la wajabati ciden ko nintun kon ohon sanwosa da hiju farda ya ba auka sanwosa hiju tumbe wajibi auka akake wala ma astatatum ewa atun dese okorofana ati dese wala summa qalu ko fe ciden ko jaruni ma taraktukum akon ni nyawtoy makuma min fo awye ayentoy akana nyinin kali chayin ka wala fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati suwalihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim mo halakira awnye munyu halaki ukan nyinin kali kacca kato kan nabi nyuma ma uka sosoli kacca uka nabi nyuma soso fana kacca mana akacca ukan nyinin kali kacca kata nabi nyuma ma nin nabi nyuma yu jabi fana ukan nabi nyuma soso fana kacca ode yu halaki fa ija amartukum bi shay fatu minhu mastata'tum ni nyawu nyamar ni minye aya sheko ko ola ninde fule qaida bere bere bay ni ayayi fattaqullaha mastata'tum ayayi anini hadisa yorobe qaida bay tinwo fenye nyamari kande hada madembi sheko de ke ola ni shema ye nyamari kamminna i shema ye wajibi min keli la bibbi ka boyka ibe se ka ke chogo minna doro ibo ke ni nyawu nyamara ni minye ayen nani oye akasheko hakela wajana hitukum an shay fadauhu min ni nyawu bali minna ayo toyde pew bali le pew se ko keto la koy wada to be hadisa wurela wajana hitukum an shay fastanibuhu ni nyaw bali min ko ni la ya yere mabbo mo de pew ya ni nyaw bali min ayo toy de pew haramu ko hada madem bo toy de pew nyamari kawnde ite se ka be ke bi sheke ko ola me fi mo fe ni balili de kero la ibo toy de pew ikanake arwahu muslim hadisa mo asrahu nando ne ibn muslimin rahimahullah ibn usaymin kasrahu la alaka nema أقول قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الحج وفضله أقول مؤلف قال كنما كن نيبوندا هيجو واجب يلي فولي أنا فسمنتيا الحج هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك هيجو يموني هيجو يميني مكة كريا bato kama alaye masami selani akoro talendo ni hiju bato yoro diliye bi adali manasiki ni hiju bato yoro diliye wa huwa ahadu arkan alislam bi ijma'i ulama bi ijma'i muslimina hiju islamiya jonsen do de silamo be bennen boka hiju islamiya jonsen do de hiju silama be bennen boka والدليل فرضه قوله تعالى قول الله تبارك وتعالى هيجو فرد يا دليل يا جماعه alaka kuma musamman kurtalendo walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil alamin wa hadhihi ayatu ni aya min fulani nye najalati fil ami tasi min al hijrati ni aya jigna hijra sankonon tonnade ciren ka hijra kata marina sankonon tonna wa huwa al amu alladhi yusamma amal wufudi ubo sande wale ko amal wufudi kore munye sami ni grupu chaman ni jama chaman nana cide mamadina amal wufudi wa biha furida li hajj o sayinde kono hiju kera farday amma qawlu ta'ala fi suratul baqara fi suratul baqara me alaka kuma suratul baqara kono wa timmu li hajj wal umrata lillahi ay hijuni al murad dafa alaye fa fihi faradul itimam mana hiju ni donnala
الدفل أتملي فردا أنني دونا الأمور لا تملي فردا أودي فورا سورة بقرة تاينا أفردالي رجاتي تدي ني دونا لا أتمي ويكا فردا دي إتسي كاتيجي باسكي bato min ni donna la silamiya sariya la ate se ka tige fo ni wujura ya tige i yɛrɛ tɛ se ka tige ni yɛrɛ o ye hiju na lumura ni donna ulu kɔni kɔnɔ u timmeli ni dafali ka wajibi ye farda de i tɛ se k'u tige donc hiju na lumura timmeli na dafali o de fardaya nana suratul bakara ka aya in kɔnɔ la faradu al ibtidai ku damina ku ke fardaya te ففرض الابتداء كان في سنة تاسعة في آية سورة آل عمران من يكيهيجو تاكاكي وفرديان نانا هجريا سانكونون تنادي سورة آل عمران آية كونون وما فرض الاستمرار والإتمام من يدونا هيجو لك كونتيني كهيجو وبكاتمي فكان في آية البقرة في سنة 6 من الهجرة وآية وبسورة البقرة يكون هجرة سنورنا ندونا هيجو كونو يا دامن كاتيمي ويكا فرداي ونانا سورة البقرة آية يكونو وكرا هجرة سنورنا دي من يكهيجو يركي فردايا وكرا هجرة سنكونو سورة آل مرانك آية كونو قال الله تعالى لكم مسامين كرتالين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا على الناس يعني على جميعهم ناكو ولله على الناس يعني على جميعهم أبي مغبك لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلم مكافري أنت لين يامرني هيجو يفوك سلامي عليه شنو نتي على قرآن كنو لله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيل أبي مغبدك هيجو بمغبدك على يمغبدك كما يغنيني كما مكافري أنت علينا مريكا هيجو كفلوفوا كسلامي عليه وأما المسلم مسلاما فنأمره بأن يحج بهذا الشرط الذي أسرته الله عز وجل سلاما أم بسلاما نيامريا كهيجو نسرتيه على يري سرتي من فوق نو دفر سلاما لا أم بنيامريا كهيجي ويسرتي جمعه من استطاع إليه سبيلا يعني من استطاع أن يصل إلى مكة فمن لم يستطع للفقره فلا حج عليه لأنني مني مغمي سيرا كشي مكة ni sebe mogo minye ni be se kase maka hiju bika ni mogo mi setiye ni be se kase maka mai ka fantanya koso fala hajja alayhi hiju te eka o mallam satiya li ajidihi najarina ni mogo mi mashe kase maka ni desede amba laje fa in kana ajijuhu la yurja jawaluhu wa indahu malu wajaba an yuqima man yahujja anhu ni mogo min ni desede e desera kase makade ambika dese laje na ya soro dese min ni soro ni tese kata makka fem min ni dese min di wujura min do anjige bala amba wujura min do abambolo anjigi tala la yurja jawaluhu wujura min do dese min do anta jigi ko jese ni urjure mbese ka wuli ka boyka dese mulili ka boyka na mo jigi men na folo bi bolon a wajibile mbika ika mogo do wuli ka birai nola kata hiji ke nola oyede sisa mogo do bana sugu do bala parajila ale parajila aya bana nyaka ujura toye atesika yele yere nan ka fenka atesika do mobile kuna atesika yele abioka togo shida lete se kata makka me sebaye ambado fana bana sugu min yasoro ube alebe la halamin na ujura min baka ujurai anjigi tala nabe wuli shefana baye nimbe mugo de bilanola nimbe se kata hijike anola
وإن كان يرجى جواله كمرض تارئ ترى عليه في أيام الحج من ياسر الدسم من با ياسر أنجي بالا بنا ولي معنى هيجو وقت لا درو بنا دود تناكا من أنجي بالا نم بنا سوق من فلان نيابتمه من ينانك هيجو إندي أتسكا تأودلا بنا دو تناكا هيجو نيرك وقتي أتسكا تهيجيرو لا من أنجي بالا نم بنا يبنا ولي نيوا نم تيجين فإنه ينتظر حتى يوفيه الله ثم يحج بنفسه نين تيجي بمكونني دك فو على كالافيا وكوفي يربتا هيجي كنا يره ولا بكم يكو سبا دي فوسيسا ni mogo mi fantanya de ya le de sa tesika tamaka hiju go kawa hiju toka me ni mogo mi dese do de nane fendo de dese etese katamaka o de bella jesisa dese mi ni soro ni an jigita la ko o dese ko imbe wuli o ujura imbe wuli me setigi e fana na folo bi bolo ebe mogo de bilay no la be hiju kiye me dese mi ni soro hiju wakati do bana do de chunnika an jigi bala bana imbe na wuli ebe makononi de kene ala yilla fi ibeta ika hiju keni yere summa jakara al muallif rahimahullahu ta'ala hadith ibn umar radiyallahu anhuma o ko fe muallifu aye abdullah ibn umar ka hadisa fala ka je ka wana fama anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kun nabiyyu malaka tanuna kishibaka qala buni al islam la khams kidon ko islamiya jora ko duru de kan وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى إعادته أكو أن دلك كمانينك كتمه كو دلك كمانينك بني الإسلام الخمسي أسره لا حاجو تاكا كاساغا كايا وشاهد مسير يموني من حاجة ني حديث لا قوله وحج البيت شاهد يدي على كسو كريكريالي وحج البيت الحرام على كسوهر ملك ريالي ولحج لا يجيب إلا مرة أو هيجو تواجب يا موكا فوشنا كله إلا إذا نظر الإنسان فني هذا مدنيا دافله أن يحج فليحج فني مغمني دافله كوي بهيجو ولا هيجو بواجب كان دافله مني أوتي hiju wajibale ya mugo kasnya kele do ni hiju kesnya kele farda di dro hiju wajibiti katuguni foni yere dafale ni hiju minyobe wajibi kan dafale ni lakin bidun najri la yazhibu illa marrata minna yasru dafalente hiju te wajibi ka fosnya kele yanna nabiy sallallahu alaihi wasallam hina suila afi kulli amin parce que cire tumamu ya nyininka ya la hiju ya sango sa da yawa qala law qultu nam la wajabati wala ma astata'tum akun nintun ko oho hiju tumbe wajiba ka sango sa afana tunte se wala al hajj marratan hiju yasnya kelede fama jada fa huwa tata'un nimmin paraloka wa yabaraji nyine وهذا من نعمة الله عز وجل ني علىك نعمة مسمن كبكور تعالى أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في الأمور على أما هيجو كفرداي فوسنيا كلا إشيكونو علىك نعمة فلني وذلك فلن لأن غالب الناس بس هذا مدين شاما يسوق عليهم الوصول إلى مكة هذا مدين شاما كاشم مكة ما أكجله وكا maka sheli kagele hada mudan chamanka wa haja min al hikmati ninye alaka hikman alaka kodon dode tajidu salawat al khamsa mafrudatan kull yawm e ba suru si safarda salli fule farda de do dongodo farla sali duru nye farda de dongodo farla sali duru farda de kull yawm al jum'atu mafrudatun fil usbu'i juma fule aleye fardaye dogoku marratan sinya kele dogoku juma sinya kele li anna li jumu'ata
يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في بلد كله parce que juma awajibra juma ka ke misiri kelen de kono dugu kono misiri kelen pew awajibra juma ka ke o de kono dugu misiri kelen de ka soro ye ni bebe ɲɔgɔn soro ye juma do ka salli wa hada qad yakunu fihi musaqqatu law khulina linnas istami'u fi masjid wahid kull yawm 5 marrat fihi musaqqatu wala atumbe geleya mogoka na atun wajibira an ka fo mogow ye awa don dugu mogo be abbe ka fara ɲɔgɔn kan ka salli misiri kelen kono sinya duru don o tun be geleya mogow kan ولهذا نند كوسو لم تفرد الجمعة إلا في الأسبوع مرة نند كوسو جمعة ما فرد يا موغو كفود دوغو كونسيا كله أسيغالي يد فود دوغو موغو بيد كنيوغو سورو مسيري كلهم كنو لسري نند جمعة كولا من ني ضرورة نانا دوغو بونيانا نشيرو بسكا جمعة بسكا كفولا سباي دوغو كنو ني ضرورة نانا ube jinya labayin bella halamin nasa ate akida kelewuna ate bato chogo kelewuna abe hatagiya mugo kele munun ko ahli sunna wal jamaa kadamuna misiri soro aka salla kono sababu min bembe wa jumaun chaya dugu kono lesirina dugu kelen kono juma kele be ka nyugo sura la juma o de lesiri silamiya sariyala men ni dugu bonyana juma ube seka ke fula sabay ni haju hakke ube nu darura do be dete siga ñogon soro juma kelen kono kasalli juma ube seka caya ni oye ajakatu jaka fule lam tajib illa fi sanati marrata jakabo fule jakabo ma wajibiya mogo ka fo san kono sinya kele jakabe ka sango sa sinya kele de ashiyamu lam tajib illa fi sanati marrata ثم واجب يا مغوكا فوسان كونو سيا كله الحج لا يجب في الامر الا مره هيجو تي واجب يا هذا مدينكا فو ايشي كونو سيا كله هيجو واجب يا هذا مدينكا ايشي كونو سيا كله وهذا من حكمه الله تعالى ورحمته ni alaka kodonde ani alaka nema haisu jala haji li faraidan munasabata li ahwali al ibad tuma min ni ala ye nin fardaw ke cogo munun ni ala ka jon kala halabe nyogonta وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي يما قال كترنا كشباكا لو قلت نام لوجبتي ننتم كو اوهو هيجو تمبه واجبا كو سموسا ولا ما استطعتم تواتم تسالفنا ثم قال عليه الصلاه والسلام وكفي على كتشيدين ولا كترنا كشباكا جاروني ما تركتكم يعني لا تشالوا أن أشياء أنا ساكت عنها أكو أين توي نينيا أو توي مامين فاوية لا نيني مونية أكني نيني كفيونا فيمونو نيني داد أولو فيمنا ما فاوية أكني نيني كأولا ما دمت ساكتا أني سي فاسكتوا عنه ما دام نيني داد منا أفنا كداد أولا أيا داد أولا كانوا نيني لأن أعجم الناس جرما بس كمؤمن كجنوب كبو مغبي من سأل عن مسائلة حلال فحرمت من أجل مسائلته ni mu'min ye nabi nyuman nyinin ka masaila dola fen dola min daga lendo e ka nyinin kale sababu kera ka ke haramu ye mu'min ka junubu ka boni be o yo tigila mo yede aw an masailati khayr wajibati فوجبتي من أجل مسائلته وبي أي النبي يمنين كم مسائلة دولا مسائلة من تواجبية وكوين كيرا واجبية نيكا نين كالي سببوية مؤمن كا جنوب كبو مغو توبية ويني مغو سبوية لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أكن يرفم نانكو مغو كا جنوب مبو مغوية مغو من ني فندو حرام يراني إيكا نين كالي سببوية ika junubu kapo mogo ka junubu mambo moye mogo mi ni fendo wajibe yara wajibi tunta wajibra ni e ka nyinin kali sababu ye ika junubu kapo oye jonye oye nabi nyuma de
sino ciden ko fe mogo shi kan ñininkali jaabi te siga fen wajibi mu kaminte wajibi hari ne eye mogo do ñininkali ya nege bo ala min ya halala ya ko wajibi ne ka ñininkali o be ke min ya halala ko haramu tellement que na dimina na e ka ñininkali koron o be se ko haramu ya min te wajibi e ka ñininkali ko so diminara ko wajibi de do o be se ko ke wajibi ya te se ka wajibi la ñini be ciide un ta de ma ورأت بن يسمين رحمه الله لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أقوم بتشيدهم فهتلهم كفه لا باس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينهم تشيدهم فهتلهم كفه باسي تالا مغو كدوني كبغاو ينكو كدينا كولا ما نهاري ينكو لچاما من نبالي كيرالا ويتشيدهم كان ينما يدي فين دو كانتا haramu ni ke ñininkali sababu ye ube fendo kanata wajibi ni ka ñininkali sababu ye wo yere ni ciiden be ñanama yala balili kera akana ñininkali caya mais ciiden te ñanama yala ciiden fatulen ko fe basi taala hadama don ka doni ke bagaw ñininkaw ka dina ko la li anna shar'a intaha la yujadu tahlil wala tahrim wala inzab parce que sariya li banna ni ciiden fatula kaba sariya li banna bon halala si te se ka soro no be se ka ke haramu ye ewa fen foite ni mustahabu de no be se ka ke wajibi tukuni wala isqatun fente fana nyinin kali be se ka fem min be ka bo dina la ci dem fatulen ko fe abanna la yujadu tahlilu halalite tukuni wala tahrimu haramulite tukuni wala injabu wajibiliyete tukuni ولا إسقاط كفندو بكبودنا لو تتغني اسأل ولا تقول لا تسأل عن أشياء تبدا لكم تسوكم دوني كبغاو نينكا تشيدم فاتلن كو دوني كبغاو نينكا يكدينا مساله لا كنا فودي كو تشيدم كو akana fewndo nyininka femunu no bangira awye ubawu awa asuni songwa obanna oye chiden tirede parce que do be se ka tan info mo ye akanyi ni kali chaya sa akanyi ni kali kacha sa ala yere ko qur'ana kono la tasalani ashiya in tubuda lakum tasulla ni aya do yoro te ni yoro la chiden fatulen ko fe mo bu ka dina ni kali kede summa bayyana rasul sallallahu alaihi wasallam o ko fe ala ka chiden ya banga nyala ka tanuna tisibaka annama ahlaka alladhina min qablina kasratun masailihim ko mogo munun temena nye munyu halaki ko ukanyi kali chama wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim anu kan nabi nyima soso ubin nabi nyima nyinen ka fendo la nin nabi nyima ya fu ya drobu soso ko de yu halaki yani annahum yashaluna wa yashaluna fa halaku la nyinin ubin kalike fo nyinin kali yu halaki وانظر إلى أصحاب البقرة أكون مثالي لا مشي دونكم لا جلك كتا علوما حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام تمام موسى كوما لك ترونا كشباكا إذ بهم بقرة أي مشي موسى دو كانتيجي وقدوا جزء منها نايم مشين كانتيجي مشين يردو أكوتا وأدربوا بها القتيلة مغمي سارة سوي أكا غسن مشين يردوه وكان القتيل بين قبيلتين أو طائفتين نسو سوين أسارة قبيلة فلان يغنجي وبي جماعة فلان يغنجي فدعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلته جماعة كل فلان دولا كل نسو تشارة منون چمانچلا jamakulu doyin ko nin jamakulu ube nin kabila masina ulu de suyi mfaka awun tede fa ankaru ulu ko jama minye suyi mfaka ko kabila minye suyi mfaka kabila infanan nan kariyara uko ulu te wa huwa mayitu suyi mfana le sara kaba wala yujadu suhudun sherete fana nin kelen de kabila fila bilala nyona nunun ko awde ye suyin faga nunun ko amma faga suyin salen do kaba serete utara musa fe
ko musa ka fere ke mogo min ye suyin faga o ka bange fa jawu ila musa alayhi salatu wassalam unana musa malaka taruna kishibaka fa amarahum bi amrillah musa fana yu nyamarani alaka nyamaru kanye misi faga min fora musa ye ala delide suyin faga baga be bange chogomi ala ko musa ka fuye kam misi do faga o kam misi do kantige nu ye misi kantige kam misi nyoro do ke doro ala ma yoro kere kere ya o kam misi nyoro do ta doro ka suyin goshi abe kuma mo mi nya faga bafo musa yu nyamarani alaka nyamaru kanyi an yazibahu baqarata ko kam misi muso do faga law jabahu ayya baqarati tilka sa'ata la hasala lahum al-maqsud o waqti nutu nyem misi fa ko kala nyini tumbe soro nutu nyem misi fa kala nyini tumbe soro lakin jalu yashaluna ma hiya ma lawnuha ma hiya me ukera ubake ka musa nyinin kan musi nyem misi sugo jumaye musi ka kuloru ye jumaye musi nyem ewa misi jumaye hatta saddadu fasaddada Allahu alayhim fo uya geleya ala fana ya geleya uka fajabahuha uyem musin kantige o ma kadu yafaluna soni utunte barainke telemanke yakana geleya ni geleya limin kala soni utuntake uyake falihasilu lanyini anna kasrata almasail wal ikhtilaf al anbiya min asbab al halaki lanyini nabi nyimo kan nyinin kali chama anin nabi nyimo ka sosoli chama halaki sababu dedo ew minyin nabi nyimo kan nyinin kali chama halaki sababu do obe shi sawa me fulanna nabi nyimo ka sosoli chama halaki sababu do obe ambolo be tambolo kiden ka sosoli chama ya halaki sababu de wa haja kulluhu kama qulitu fi ahdi an-nabuwati ahdi at-tashri' me bun kasir ko e bun yusumin ko nimbe fulede ka fo nabi nyumo awa uka nyinin kali chama halaki sababu do kun nimbe yede kiden tilede ani sariyali tile sariya bake ka sariya amma alana meshisa fashal an kulli ma tahtaju ila suwali anhu wala harja alayka meshisa i hata gilembe nyinin kali la nyinin ka foitila i haju be nyinin kali la abe nyinin ka sisa ci dem fatulen ko fe amma al khaju li masail me masaila mununya masaila ewa koromay mana dina pendilo le yeretula kuma koro comme nubo o kuma koroma do nyinin kali ubila situ doka ewa nilla nyini ye munye nilla nyini ninkore munye kadoni ki bago bila kuma chamani shege chamana o masaila sugu wali ashiyaw allati yughsadu biha tasaddudu wa ta'annutun fa hadhihi munhi anhu ani nyini kalimi mo bu dabo gele yalide kama ani kanna gele yade kama unyini kali sugu fa hadhihi munhi an suwali anha ninyin kali sugu balilide ba kan ni mo kana ninyin kali sugu nyinen kali alqazu kuma koroma masaila kuma koroma masala munundo daru e wa hada madun ka hatagilen tula faida yire tula kuma koroma doro kam to kam mo nyinen ka wulula ka hada madel la jarabi doro uben ka deseyira yala abesen nin korola ba wuya tesen nin korola o masaila sugun ani masaila munun ben nyinin kali pose sugu yede ka geleya de lase mo mani kanna geleyaw ha ani kanna geleya nyinin kaliu ni masaila sugu nyinin kali balili be nununka mo kana nunu nyinin kade odiato Sheikh Sal Fawzani ka kaseti dola na be bila serali do ke sani nyinin kali ka posala akon nyinin kali ye fitina nyinin kali de aleto jabi nyinin kali ba nyinin kali le tasaffi purun kin dimi bo karasala aleto jabi anko fanan koroshan ka dirsu nan kan nyinin kali dawo mogo do be ba soro e mogo do be abe jamala ko do bala iba soro koy e ma hari konan jakaye ima nyinin ka e la nya ale ay nya be ale la hala do la doro
ibe nyinin kali do doni ke ba ka ni mo min be ni la halala be chogodi pour doni ke ba yin ko jabe e ki dimi bo atigila wonyinin kali sugan kan yire koro soma basita la hada madin be se kan masaila do e ba do me ibe e wa karamo nyinin kala pour aka jabe mo woro kan na fasoro ino fe basitola jibrila yawun yo na ke me karasa sigilen fule nin ko masina bale de ka kelebe nena ce ko do be nena ce nkan nyinin kali kala karamo nyinin ka aka keso yum jabi aka purun kindimi boala kano kede awa hari e was fawjan yo de fo na ale yo do nyinin kali mina ta jabi awa ninne yo do hari nyinin kali min fana lan ta jabi litasafi ki dimi bo mo la nyinin kali hari ninne boro ko nyinin kali suku kalama hari ni be don ko ka kuma do lan ta jabi ala kama kote wulu yere don kin ka dimi bo mo do la dorunu na suko ni kan na gele nyinin kali ube nyinin kali munu apose kunyen ka fitina wuli doro kunyin kali suko hada madan ki yere kulo su uluma li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wure usmini kun nyinin kali suko balili ba ka mo kana nunu nyinin ka nulu ye femmin fo ba delila defu akwa delay munye nabjuma ka kuma ko salaka tanuna tisibaka halakal mutanattiuna ciden ko dante me bagaw halakileno ko sogobe kelaw halakileno nka ko sogobe purun ka fitina do wuli nka ko do sogobe ewa pour ka gele yalla se karasama nka do ko do sogobe pour ewa kanna gele yakama ani bambanci yakama ciden ko tigila mo halakilendo wallahu a'lam wala ninya hijo wajibi wa ka hadisa umma amba fe ka ayasur mo do yanyin ka telefoni la ko hiju jo sewnya jole en ko telefoni kuma toye telefoni te se kanyana bu mbo o fo tele yala an ko hiju ye wajibi de o donna hadisa utobena ani fasaman jamin be hiju la hadisa utobena me hiju min fulene ya wajibi le en ko fe jo sewmbe hiju la wa arkanu li hajji arba'atu hiju jo sew yenani de do ba fo fara'idul furudul hajj hiju fardaw nani do al ihram alladhi huwa an-niyyatu lidukhuli fi nusk hiju jonson felo hiju farda folo e munye al ihram mana kanamuta kanganiyata idoli hiju batola onganiya kota o ya wajibi de li hadith innamal a'malu binniyati hadisa ko so ciiden ko baaraw be kene ngania de iddon to hijula ka hiju ngania idduskun kono o ye hiju jonso ye hiju farda ye kele asani fulanna al uquf bi arafati ka jo arafa hiju jonso fulanna ka jo arafa hiju farda fulanna ka jo arafa hadisa ko so al hajju arafata ciiden ko ni hiye hiju yereme ka hiju arafa jodi de do fula asabanna wa tawafu ziyara wa yuqalu lahu tawafu li ifadatu ubafo ode ma ko tawafu li ifada o ye hiju jonsende li qawli ta'ala wali yatawafu bil bayt al atiq alako ani aka alaka so korole ube alaka so minni ala ya kan horo ya kabon masake juguma ako o tawafu wala hiju farda yen nani de anye sabade fo nani na wasai baina safa wal marwa hiju farda nani na kata safa ni marwa ni nyonje li hadisa ko so isha'u fa inna allaha kataba alaykum saya arwahu ahmad ciiden ko yettama safanu marwace ala yettama kaw ka fardash safanu marwace ahmadu ya hadisa imbo dawa hiju farda ni nani de do o wajibatu li hajji
bon ni hiju fardaw famura nani de do hiju wajibu do o wajibatuhu sab'atu hiju ka wajibu ye wolon fulade al-ihramu min al-miqati al-mu'tabara lahu ay an yakuna al-ihramu min al-miqati amma al-ihramu nafsuhu fawrukunu kana mutamiqati la e borani faminye makka faminye miqati minyo fa ka mi o fa in kan miqati e kan namu ta uyrola o ye hejo ka wajibi de namu nyere tali ya wurukunu de me kan namu in ta miqati la o ye wajibi ye hejo wajibi foloye asani hejo wajibi fulanna wal uqufu bi rafata ila khurubi ala man waqafa nahara kito arafa fotile kabila arafa joli nyere o ye urukunu de me ikato arafa fotile ka bikito arafa e kana bonni tile mabbi ni mogo min jora arafa tile de la tile de kono kana bo arafa fotile ka bikito arafa o ye wajibi de arafa ire joli ye urukunu de me kato arafa fotile ka bikito o ye wajibi fulana asalisu sabana والمبت لغير أهل سقاية ورعاية بمن الليالي أيام التسريق كشي منا مغمون نو أولوت سولكتا جي دوني لا ني جي دوني نوته أني ني أو بغنجي نوته كيشي منا أيام التسريق لا منا تلي سباينا كيشي منا ويواجب ده koni mogo munun be ji soli la kadi mogo ma ulu be se ka urusa dira ulu mahadu ulu masiminna ube ewa hiju kela ka baga umbe mogo munun bolo nu buke hari nu ulu masiminna minna tile sabayina ni ote mogo to minna tile sabay ka shiye o ye wajibi ni mogo min be tile fula de ke ka ti su tile fula shiye waye wajibi ni ta fe ka tile saba nke be se kabu mais ni mo min ba fe ka tile saba be fana shiye wajibi do ni na tile usilila ni nye jole na saba wajibi nani na wal mabit bi muzdalifat ila ba'da nisfi al-layl kashim mudilifa fana fosu tilanje ko fe be se kabu muzdalifata kashiye fosu tilanje ko fe liman adrakaha qablahu ni mogo min sera muzdalifata sani su tilance kase e ka to muzdalifata fo su tilance kateme o ye wajibi de ika ala khairi saqati wa ruwaati nin fana be wa muzdalifata sili min fulan ye fo su tilance kofe abe mogo de ka mogo mununte ji doni bagaw ye ani mogo mununte bagange nawe بعض العلماء دون كبغو دو يزال المبيت بمزدلفة ركنا من أركان الحج لا يصح إلا به أنكو واجب دو كما سهلنا مدون كبغو دو بلو كاسي مزدلفة واجب دو هيجو تسهل نيماك ما لا ابن القيم رحمه الله إلى حاجة لقول في جاد المعاد بن القيم ميلي ركتان نكمان دلا jadi aka kitabu kono jadil maadi jiju fulana keme fula ani bisaba ni saba ibn qayyim milera katan ni kuma de la ko kasi muzdalifata ko ewa hiju ka josende do ko nima ke ka hiju tesa ibn qayyim milera kata o kuma de la me akuma sahale me munye wajibi de do rukunute durna munye warami li jimari murattaba anika ewa bele nunu fili komi silamia sariya kuka u fili chogo me kutu kunyogona bele fili hiju wajibi duruna ye bele fili de ikika bele u fili aworuna wal halqu aw taqshir che ibi swala iki kundi ubi ka kofe muso konita ka a kofe de aletai bolon koni kun hakaba amina ka tuluma kelenkelela ko tige donc cew iki kundi ube iki kun kofe hiju wajibi worona ye ode asabi hiju wajibi wolon fulanna alwadai tawafu alwadai mana saral kanani tawafu
naka hiju bonna pew aba fe kabo makka uba fo sarankanani tawafu hiju wajibi wolon fulana yekode donc hiju ka jonse ndonna nani aka wajibi wolon fula bo min ken nonu nye sisa hiju kola we sunna ude bon alumura aleka wajibu ye sabade wakati kosambu surna ihram kanamuta nin alumura nganyan kota we alumura jonse wa tawafu ka alikaba munumunu we alumura jonse fulanai wasaya katama safan marwache we alumura jonse safanai alumura ka wajibu fula doronde do al halqa wa taqsir nika alumura dafara che bi swala ki kundi ube ka kofe we alumura ka wajibi foloy alumura ka wajibi fulana al ihram min miqatiha ikan namuta alumura ka miqati lay borani faminye donc mbalmo nini ndona sa arkanu wajibatu sunanu faragu jumambe doshe ani wajibi ani sunna faragu jumambu nu nyokonche faragu mu mi nyokose nu ko mimma doshe hiju te saha foy ko ke nu ko femina hiju jonse anyen nani minfo hiju te saha no onani dola kele mankira ibolo ika hiju masa hiju te saha ni ote nu ko wajibi munye hijula niya atoye ka hiju machiya mu walehi dam ibe jolibo jamhuru bolon ube saka do faga ube be ba do faga jolibo bika niye hiju ka wajibi do toye ibe joli do bo hiju sahalende de me ibe jolibo awo niye hiju sunna toye do foitika niye sunna de toye foitika ni farago de gunu nyogonche won nonu ne yusurunya ni mugo min ba fe kanunu fana do ko perpere la tige soro minye ibnu sheminu pasigam fule akasarahu de riyadu lam fule ka kuma munu fo sawlu de riyadu kono me nyuta ka kitabu de kono sarahu le mumtiu ajiju wolon fulana kata keme sabani bisegi kata keme nani anita finmo fenye hiju ka jonse unye anaka wajibu anaka sunna abena ka delila ani ko munu ni kiru munu dilole mbala ibu soro oyorola sarlu muti ko no debulu senen jiju wolon fulana keme sabani bisegi kata keme nani nita subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله قال الله